guys. Ito ay kay masap pen ang hitay wala nung so tubitan. Hi. Uling to alin. Bumi ten selai munahe patin patina patin malsom na hal thana kipana tha patin lupi ne ha gya hindiu le ama ila wa hong kisu lupi nge ne dingen hisu hol he tuzan phan hen kema pakai sacha Pastor Jalam Lenthang KUKI Gospel Centenary Celebration Committee Hin Pale Sapale Chile Sagau Thing Minin Kahin Thin Son Ken Hong Dok Tan E Isi Sal Sandi Program Zong Pathinin Ema Puyentin Ibon Sadun Pathi Bo Pitao Hen Amen ประเทศแห่งอาตอนนะสมใจกับมึง Dia kilo pahet kilo je. Kau ini lah kita kai kau tujuan na. Kian zewa sohe uki. Batu sunce tu. Item masa pen tu asal solin kilap ngipin nabet in sebaju kibol lebih. Hello. Nangho chu ipiwan liu ha. Ko liu lang pan liu ta. 40 minutes sang we sit ta. Dan 10:30 kal di bol tu liu lai tu zan. Kwer ha kim lo lai. God bless tu adang umong lang kadung ko be lo. Sige ta ale ka ko. Israel ng nite lungdong nga ang layon magkayadin nga hangsan pagkil ka tanong sangka anday sunso lại pa cầm măng đau cái
Dire na Ningela Usora Belote hila Mai do pite Non le da unlo Amma sama unlo Degi Thao Pata his again said room to I am only 63 years young. Soon gospel ahi jata umpon namu umpon Mizoram kagasa pamama hindila pathian lo pinatinga kai sa dehi.
न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता अगर हमको तेरा सहारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न होता अगर हमको तेरा चले जा रहे थे बर्बादियों में कि डूबे थे हम से भरी वादियों में चले जा रहे थे बर्बादियों में कि डूबे थे हम से भरी वादियों में अगर तूने हमको उधारा न होता तो बचना भी मुमकिन हमारा न My place